Anyama kang malbe king terak na rin katutubong aita at inipapaking masulod bulubundukin na parte na ning Mabalacat City. Itibang kanitang ipakiting suporta da king karelang kandidato ay Rowena Weng Malagu de la Cruz. Te kikyande i de la Cruz mureng kaya nakanuneang yang reng senior citizen meg pasigla king kapataldo ning filing of certificate of candidacy king syudad. Magnasala kanung tumudya ing karelang kalahi. Bang kanitang mikaswala laking konseho manyulong king progreso king karelang komunidad. Kami pasalamat kami and kakatamong gobyerno sana atin kami rong paborita king sa pusimi Weng Malagu sana rago miluklukya bang kanita dakal yargo pangarap kay kami lalo kami katutubo siyempre bale mo rin bale Metong yan tala Turuy de la Cruz at government employee mo rin kanong maluwat king Mabalacat. Kumpiyansa la kanuking kapasidad ng Weng uling nung pisasabihan ng competency. Emo karakal na kanu kalupa ng katutubo amino no kareng mialiwang karera. Akay cheat naman po, dakal no rin may magyaksela katutubo, may mag-aral na po rin. At papaltomi po na kami, ating kaming talagang lugal kayang lipunan. Lalong-lalo na po kayang eleksyon na ini. Kapag po ako, may nyambo ko, talaga pong kami, kikilalanan na kami, na kami, ating kami pong talagang kakayahan, at ating kami pong talagang lugal kayang lipunan. Yan pong kalupang katutubo, alos mamag-aral na lang po, dakal ng may cum laude. Diba? At yun na kami mo rin pong abogado. Aliwa-liwa pong kaya ariyan dating kami mo rin pong pulis. Kaya ako yak bumanwala kayong mga kanyan. Hanya po ako metong kung patuto. Naya ko po, ala kami mo kayong laylayan. Pwede kami mo rin po mipmiyangat. Agpangking election lawyer at former COMELEC spokesperson attorney Emmanuel Manny Ignacio, ing pamanalakara ng De la Cruz, refleksyon ngeni ni ngalalan, manawala ring ninumang interesado magsilbiking balen. At emo masusukat ing makinarya ning pera nuneking impluensya rang manakiki king kakampanyarang plataforma. Unang-una po, naniniwala ako na hindi labanan po ng pera, kundi labanan po ito ng organization. So kung well-organized po tayo sa baba, yung pong mga organization natin ay tutulong po sa ating pong kandidatura bilang isa pong specific candidate sa isang position. Maragula porsyon ning pibanja nagabu ning Mabalacat City ing pimamananda ring indigenous group akatutubong aita. Lakwas na king progresibong Clark Economic Zone ay malawot king komunidad da ring aita magnasang mikakomprehensibong programa para king karelang kabiyayan. Paulo G. Santos, CLTV 36 News.